Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shnong. Hadin balayo ya kejing ujua nagi pajba nong Shnong halo karukom I license ni kinong sam Khaw uba disparsing rani ubalong unong wat RTI haka arpu arterik unai wing aca pusau ulai thu bakat kum kajubab RTI balayo ban pediang na ko office deputy commissioner supply East Khasia District na pentip ba Rangbah Shnong barkit Dkhot jong ka executive committee jong ka dorbar Shnong kimla setia bansa miki marbam Reshon Hakajing krem bekla patai kubor ula pentip ru bakat kum kajubab RTI la pentip ru baki wholesaler kimla satya banshim pisa na kinong sam Khaw Reshon fair price shop namar ba ka sarkar kala ajing kershan pisa shispa san dengka shiberni yaki wholesaler but yaki fair price shop la ajing erap shispa prapo dengka shiberni Hadin mga la yo complain lagi mabun ki Shnong sepang karakom I license yaki nong sam Khaw Bat kejing simpisa jonggi usil nagi fair bat kano kadela la kadan government ka ai financial assistance yagi fair bat gi usil te habede berkini ka banangkom ka ba keli te baro ki ba apply nam ta ban yo kum kinong sam Reshon office Kebanangkong gede ba kitu kino apply kide ban biang ikut Islam adu ki epic ke Aadhaar nata ki professional certificate nako council ki GST nata security ke silap nata baro ki estimate member di dorbar jumlah belum ki dan sangka Marbun ngayo komplain ba tentang kisah Shnong bisa mengemba domestic committee Shnong. Khaw. Te kaan kamsa. Ya kinong ya ki es committee lane ya kiramba Shnong melawan sam Khaw. Ki several group ki society kiwe lawan sam Khaw. Te nam ta kidon tribal kidon kam ya kat trading license barka security ke balak tar di kam tadi non right ba te habede bat ka jingujor non ta bat ka sim jong ni wholesale ya ki nong sam Khaw pa Shnong wa siput ka sibani ki khate te habede ba ne na ka RTI ka mayo ki ong ba na kaya government pa ai financial assistance ya di wholesaler nam ta spa sanin kasi berni but nam ta ki fair price shop de la ai financial assistance ma spa prapo tan kasi berni ta ga di pensyai na pa office jong deputy commissioner supply te habete berkajing ka quality yung Khaw nam ta di Shnong The quality and create the FRK ki 45 begini ki Khaw di bala kle bagi vitamin D bala H ki paiba di habede baga Khaw namta ki non NFSA baga di khalai tengka ta ki de baga yo sai ko office di habede berkene complain ke ba ngayo na kada office pelapan syai ba hadu menta kamdon ye complain na jing Shnong ya dari jing simpisa jong kini ki wholesale lane jing kate kilo na ki fair price shop kilo sengal ladon kumita subham George ko office kata gade ka ba ngayo Allah kenika ujo
Awede bat kini nong sam Khaw di Husela ide benden roka kodau man lagi Shnong kiba ki sa kodau gede bat gede bendong pemde gede bendong lagi tim gede bendong daga dibla ta gede ba yo pensai halau niki kindon kiba nga apply na po duty commission te wede bat kiwi wede kung diniki kateng beliau ni ibuan kibade diskusi dengan manual ini simpor kapor simpor lah mengenai ini ini kendon ane ibuan baik kendon kibade dia kena apply menol video dan apply lokal ini habis buatnya berka jin dei Khaw te tang kata ini report kebawahan kasih